o te whiwhia lama e whatalo whātu i le awa mana mi ngā tele ta wai, ma le tele le tātou whawhonga anga le tātou e kalesia, i o tō malu sau tō whawha, ia mana waunga tāma i maunga te tele se ia pa ia maunga iti, whatalo whātu le tātou tina, te nane le sua na whaingaruanga pa ia le tua, ia mau tau wharatua, te nane le pa ia le silasi le senga o te akono, ia ma le maawe ese o le tātou e kalesia, whapea i lato uma o mai, i lea i tū, ma lea i tū o le lalolangi, whamalo atu le soi fumanuia, whawhitai fo i loto langi maina, whantalo whatu i o tātou mutua tausi, pa ia o tinama, ta mamatu tua i ainga, ia po mau tangase ngase fo i o lo whata o toli ai, i le tauli ai o le whala ma le apulo to whanga, nisi fo i o maua i whanoanoanga, ia ma le whapoleina o na whawhita uli a fia, ma whai nai lo tau sui fua ma sa mata wala, tātou wha maa losi, wha maa lo lava le on sai a tau tau, whawhitai le taliti ngā ma le whatua toa, tātou te wha moe pēa i le tua ma tātou whata tali atu i lona pa ia, e maua e le tātou wha maa le si au, ai o mai au nā tātou tāpua i whata si atu i le tua. E sa o le tūla whono i ova, wha fo i sia mai ai le nganga, e wha maoni polo inga iova, wha poto i nai le ua whaingo fie, tātou te talo. Le tua mama nai, le tua lama o tangata uma o le neila no langi e maise i lātou o e, ua whatua tua ma teli tonu i lo lava suafa mamalu. O e lava o le tua e au ina vi ia ma vi ia pēa, o le wha moel na o lau wha nau nei whoitai au fōu a mātou o lia mai. Ina ia moli atu ia te oele vi inga ma le whane tanga. E ala i le taulanga o le a sauni lau whanau. E ofo ina atu i o luma. E ala i le nei Sauniga. A o mātou te talo mo loa nganga pa ia. Ia fio ifo ia te i mātou e tonu ai mea umalava. A wale tapua inga a whaia nei. Ia le leima ato toi le sila whanga ala wafio. O le nāra mātou lua i te talo, e ala atu ia Jesu ke risolo mātou o li i malo mātou whaola. Amene. O le asei o tātou vivi i le tua, i le pese ua saunia mai, e le ka le sia hapoptonga Jesu i mangele.
O le whaitawina o nisi o fionga pa ia le tua, maua mai ai se whasino manga mo i tātou le whaitāia fou. O le maua mai le whenginga fou, le evangelia o le tala le leia Iesu Keriso na tu sia e luka, o le mata upo e sifunu ma le lima, o te whaitawina le whai upo e tolu, whangata mai le whai upo e fitu, luka e sifunu ma le lima, tolu e amata ai le whaitau, whangata i le whai upo e fitu. Whafonga maia o nisi nei o fionga pa ia le atua. O na whetalai e tuai lea o ia le nei whaata oto ia te i lātou ua whape atu. O ai easo o tau e ana mā moe se lau. A whai e le i loa le tasi. E le tu ua e ia le iwa nga fulu ma le iwa i le vao. A e alu ma sā ili i le na le i loa se ia maua. A maua ua whafuata ma le oli oli. A o atu foi ilo na a inga. Ua whapotopoto ai ana wō ma etu a oi maia. Ua whaiatu ia te lātou. Ia tātou oli oli ia. A wā ua o maua la mā moe na lei loa. O te whaiatu ia te utou. E whapea foi o na tele o le oli oli le langi. I le tangata anga sala e toa tasi e sala mō. Ai titi e ami o tonu e toa iwa nga fulu ma le toa iwa. E le tusa i ai le sala mō. Whamanuia tele mai le tua i le tātou whaitau. Ma mawhau whau i lana fionga pa ia. Tu mau atu ia te ia lona vi inga. Nei ma se ia o i le whaavavau lava. Amene. Tātou tua vi i le vi inga o le tua. Sauni foi le ka le sia whapopitonga Yesu i mangele.
O le ase o tātou whamaulalo I luma o le tua, e ala I le tātou te tālo, le te tālo o le whawhitai. Tātou I fōma te tālo. Le atua ma manae, o le atua e sili e se lava la wa fio, o le atua pa ia, o le atua mi o tonu, o le atua ma malu lava oe, o le atua e sili ese. E le ai se tasi e tusa ma oe, na e whaia mea umalama, I lo mātai sau. O mea uma ua waaia ma mea e leo waaia. O mea ia o lo pule ai la wa fio. Ia u foafoanga na e foafoina. O e o le tua e te tau ma ona mea o na vi ia e o tangata. Ma o le mafuanga lea o le o mai o lau whanau I le nei tai au. Ma o mātou whanau nunga. Ina ia momoli I te oe le vi inga ma le whane tanga e te tau ai. A wawa te tau lava ma ona mea, o na mātou vi ia pēa lava pēa lawa fio lo mātou wa tua pa ia. Mātou whawhetaia le lawa fio I le nei whoitai a fōu au lia mai e lau whanau. O le aso sā mua o le nei whoi masina, le masina lona sfuru ma le tasi o le nei tau sanga. Ua lata o na mātou tūwai atu I le masina muli o le nei tau sanga le atua. Pea mātou te tepa I le malanga wha umi I le nei tau sanga. Se malanga sa tumu I whita ma wha whaingata o le soifua la vea, soifua o na utangata. O na o wha mai ma mea tupu I le ola nei. Ua pesia ma a fia ai I le soifua o lau whanau. Pei ta I le atua e ui o ia mea uma. A o lo mātou wa aia pēa fo linga anga le lei mai o la wa fio. E ala I lo mana whaola. Ma lo mana I pui ai I mātou. Mai mea whainga tāo le ola nei o lo whawhea ngai I malau whanau. Mātou whawhetai I la wa fio I le ola ma le malo si fo. Ua o mātou maua I le nei fo I tai au fo ua e fo ai mo lau whanau. Wa e fina ngalo mali e ai lau pule wha soifua. E mo moli mai le soifua o tangata. Ma so mātou wola. Wha au le mātou ngāluenga. O le moli maulea mo o e malau wha tanga. Mātou te whawhitai le tua lo mātou mutai. Ia u mea lofa wa e foa I ia wala ese mai. O le tino o le mafau fau. E meise mea lofa o le nganga. O puna oa whaale mafau fau, puna oa whaale ngang, ua e whātumu ina ai lau whanau. Mātou te whawhetai ai lau fio, awa au mea lofa e mātalasi, e fau pēa lo wa lofa I taia oma. Mātou te whawhetai lau fio lo mātou matai, awa sili lava mea uma ua e whaia mo lau whanau. Tau si ai lo mātou wola I au wala ese. Ma ua mātou whao ngā ina o au mea lofa. Mātou te tautua ina ai o lava tangata. O sa mātou tautua lava lea I lawa fio. Ina ua mātou whailo atu lawa fio I le lalolangi. Pei ona o mātou wola ma au mawai. A ua vea lava I mātou ma moli mau mo oelo mātou mtai. Ina ua e foa I ate I mātou le nganga. E maise o le malosi fau ma le ola fau. Wha au ai o mātou tiute le ngate I tonu o mātou ainga. A ua whape nai tonu o mātou mawhtanga ese. E iai a mātou e kalesia. E ui no lo mātou o iai le nei vai tau. Mātou whao ngā ina ai a wala ese. O wala whanei o na po le teknolosi. Mātou te whisota iai malau whanau keresiano. Awa vea lava ia mea uma maala o lou mana mai le atua. E wha mana ina ai ma whatau nuu ina ai. Fe au mga luenga e tusa ma lo mātou wala wina. E oi na whawhewhewhe mai le nei vai tau I pōngi sā o le lalolangi. O lo whape nao na sāwa wali ai o na o leang sala. A o whape nao na o mātou maua pēa le mawhana whana o lo pai mai.
i o mātou ola. Mātou whawhetai lau fio lo mātou matai. A wā o le masino lo wasia si mai e te whamawhana whana. Pe a mātou whiangai ma puapua ngā o le ola nei. Mātou te langona fo i o mātou loto ma nganga. Lo awai mai le nei vai tau. I le whiangai ai o le lalolangi ma sa ili ngā malosi. Ma sa ili ngā tonga fiti. A wā lava le whaamai e peona o mātou whiangai. Ai mātou te tali tonu e ala i lo mātou whatuatua. O i lawa fio lava le pule. Iai fo i nisi mea o lo fina ngalo ai lawa fio mo i mātou ma le lalolangi atoa. Ina i o mātou fo i atu i ate oe. Ia fo i atu i le anganga o le salamo ma le whatuatua. O lau fe au lava lea o lo whape nao na mo moli mai pea i lau whanau. Ai maise le nei vai taimi. O le teimi o le pongi sao le nei lalolangi. Ina ua mātou tu ua o wala. Ai mātou muli muli atu i au wala ese. Le atua lo mātou matai. Mātou te whawhitai le ngā luenga lo nganga pa ia. O lo whape nao na whamatala loto ia te i mātou e le ngata o lo finangalo. A ua whape nao na ia o a o i lau fionga pa ia e peo na mātou whaita wina i le aso ma le aso. Mātou te maua ai o whasino manga. Mātou te maua ai o le pai mai o le mawhanawhana o lo mana i a te mātou. E whaamalo si au i taimi whaingata. Ai mai se lava o lo whaapai mai. Ina ia mātou sava valipea. E whaasino o mātou wala. Ina ia o mātou tō aitau nuu i lawa fio malo malo e whaavavau. Ina ua mātou li liu ese mai a mātou wang sala. Ai mai se lava o ala pongi sao le lalolangi. E peona o lo fia tangata ang sala. La tau te sava vali ai. Ai ai foi nisi o taimi u whape nao na o mātou pa u e se atuai. A ua mātou mautinoa o lo e tau muli muli pēa ia te i mātou le atua i taimi uma. Ina ia la vea i mātou. Mai ia mea whaingatā uma. Le atua lo mātou matai mātou te whawhitai au fionga pa ia. O lo whape nao na whawhangu mai a te i mātou. Ina ia mātou sava vali pēa ma malama lama i lawa fio. Whawhitai le manuia o tangata. O mātua ma whanau i tonu a inga. Whawhitai fo i o mātou matua tausi. O lo whape nao na o lātou maua pēa le file mu o lawa fio lo mātou matai. Sili lava i nei mea uma le atua. O na o mātou whawhitai e ala i a Jesu Keriso. O lo walo pele o le alii ma le whaola o le lalolangi ang sala. Whaola i nai i mātou e ala i lona maliu. Pe a whai mātou te whātua tua. Masala mō ma fuli tua i o mātou le anga o malawa. Mātou na nofa whāteli tali ma le mauti noa. I le taimi ma le aso. E toia fio mai ailo mātou o li i whaola o Jesu Keriso. E fio mai o le tupu o le li o li. E le toia fio mai i le whale povi e peona o mātou mōli mawina. Lo mātou mutai, tu mau ia te oe le vi inga, le whane tanga o le pule ao ma le mana. Nei ma se i o atu lava i le whaavavau lava. Amene. O se tātou whasoa whale anganga i le neitai au. O le a whaautuina lava i le tusi sa tātou whaitawina mai le evangelia i Jesu Keriso. Ia na tusia e le fo mai o luka. Tā upo e sifolo ma le lima. Ia o whai upo e tolu e o le fitu. Lea sa whaitawina e le neitai au. Ma o e nā. Ia ua maua mai ai se manatu au tu e whapealo na whaitawina. O le tangata le iloa. Ma le atua sa ili. The lost man and the God who seeks. There is no doubt in my mind that we all understand what it's like to be lost. My question to you, did you ever experience being lost? From time to time, we often hear stories of people who were lost, either in the wilderness
or on the sea or wherever. I can tell you they are traumatic experiences. And for some of those who have had such experiences, they regretted taking a trip or a holiday which led to their adventure. And it's a great feeling to be found. But unfortunately, some lost their lives while being lost. We experience various types of lostness in this world. One type of lostness comes through a report of a terminal illness that some of our people have experienced. And according to the doctor's diagnosis, the patient has only a few months or a few weeks to live. Imagine being given an ultimatum. If that was you, if that was me, it wouldn't feel right. But sometimes 3 years or so have gone by and the patient is still alive. One moment the patient is lost, and the next moment he is found. He's got a newfound happiness or newfound experience of being given life for 3 or more years after that diagnosis by the doctors. There are also those who experience lostness through imprisonment. Nobody in those prison cells, some people, God found them there. And then they gave their lives to Christ. Sometimes we're lost within our own families, the situations in our families, through the various types of difficulties that we have to go through sometimes. One way or another, we've all lived through those traumatic experiences of being lost and the happiness of being found. And it is in those terms that Jesus talks about the kingdom of God. It is the best explanation Jesus can give us to help us understand something of what coming into the kingdom is really like. We must experience being lost and being found. In chapter 15 of the Gospel of Luke that I read this morning, he gives us 3 parables of Jesus. And if you've got time, you have to read through the rest of the chapter. He gives us 3 parables. First one is the parable of the lost sheep that we read. Second one is the parable of the lost coin. The third one is the parable of the lost son, the parable of the prodigal son who was lost and being found. Last week I spoke about God who saw the oppression of his people. He hears their cries. He feels their suffering. And not only that, he also acts. That is the nature of a loving God. He did something about the pain and the suffering of his people. What he did, he said, he is going to come down. And then he did come down to find them and to rescue them. In this famous parables of the Lord, we experience 3 types of lostness. A sheep gets lost because he wanders too far away from the fold and not knowing his way back. Then the shepherd has to leave the 99 behind and goes out to find the lost one. The second one, due to the negligence of the woman, one of the coins was lost. She lights a lamp and sweeps the entire house and searches carefully until she finds the coin that she was looking for. It brought happiness to her. The third parable, it was the youngest son's desire
for his freedom that he wanted his share of the estate. He squandered his wealth until he was left with nothing. And Luke records that when he finally came to his senses, he went back home to his father. There are various reasons that men are lost from God. It is not because of God that is lost, but because man himself is lost. Man has that tendency to wander away from God. But the root cause of lostness is human sin. Man rejects the will of God. And so was Israel. God came down to rescue them. Humankind was lost, and then God sent his Son to seek and to save. The question is, why does God seek and to save the lost? Why not leave him alone to be lost forever? Number one, man is the image of God. Therefore, if he is the image of God, then he is precious to God. As humans, including you and me, we bear the image of God. Therefore, we are important to him. The love that God has for us means that he always seeks and saves the lost. Forsaking his people is against God's divine nature. Human experiences great pain when he rebels against God. But it is more painful for God not to seek the lost and rescue them. Man is the image of God. And so he goes after him when he wanders away. And Moses talks about this nature of God in his relationship with Sinai. In Deuteronomy 32 verse 10, Moses says he found them in a desert land, in an empty, howling wasteland. He surrounded them and watched over them. He guarded them as he would guard his own eyes. See how important we are to God. He surrounds us and watches over us. He guards us as he would guard his own eyes. Deuteronomy 32:10. And that's his reminder to the people of Israel when they were camping in Moab, directly opposite the promised land. Why doesn't God leave the lost to be lost forever? Number two, God loves to follow the lost. We are all familiar with the story of Jonah. He disobeyed direct instruction from God. He was told to go in a certain direction, the direction of Nineveh, but he went the opposite direction, the direction of Tarshish. He ended up in a dark place, in the belly of a fish. But God didn't abandon Jonah. He still followed him until he called him a second time. Jonah was aware that he was lost, and he prays to God. This is what he has to say. As my life was slipping away, I remembered the Lord, and my earnest prayer went out to you in your holy temple. Jonah chapter 2 verse 7. Then the Lord spoke to Jonah a second time. Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. That is the second time. God gives second times. God didn't give up on the lost Jonah. The love of God followed him, saving him, and so were the people of Nineveh when they repented. God delivered the message to Nineveh through Jonah, the repented Jonah. And now the people of Nineveh were being saved because they repented. From time to time, sinners wander away from God, but that doesn't stop God from seeking us, rescuing us, bringing us back to him. And he did that
through Jesus Christ, our Lord and Savior. He gave his life so that we may be found. When he went back to heaven, he sent his Holy Spirit to guide us so that we may never be lost again. The resurrected Christ even promised us, "Behold, I am with you always, even unto the end of the world." Man gets lost. God seeks and rescues. O le tangata le iloa ma le atua sa ili. O le tau pes fulma le lima o le tusia luka e pe ona sa whaita wina. O Lotu whata si ai e luka ni whata oto se tonu o le tata wali o Yesu Keriso. Whata oto mumua. Whata oto le maa moe na le iloa. Maa moe na se. Lea sa tata whaita wina. Whata oto e lua. Pe a whai e te whaita wifo i le isi vaenga o le mata upu. Whata oto i le tupe na le iloa. Tupe al fine na le iloa. Ia mal whata oto e tolu. Whata oto i le ata lii na le iloa. Whata oto i le wii. O nei whata oto lau i loa le li. O tātou vai ai le ata o le tangata le iloa. Ma le atua sa ili. O le tangata sola ese. Ma le atua e tuli tuli loa. O le atua e fia e sa ili le tangata use. O le atua e le mawhai o na sola e se ai, se tasi. O le atua e le fiu e sa ili se tangata le iloa. O le whata oto e le maa moe wa le iloa. E ala o na le iloa o na ualu ese ma ua tata ama mao mai le lafi. A whai wa se le maa moe o wha o noa whaina fo ilo na saonga le mu. Ai lava o le whata mala o le whawhine ana le tupe na mafua ai o na pa u ese ai na te leiloi. O le a toa tupe le whawhao ma ua matua sa ili nei ina ia maua. O le manao lava o le wii ilo na sa o le tonga na ia fia maua ilo na vaenga o le oa. E pule a ia lava ilo na o langa. Na velo na fia ta ma mao ma na fia sa o loto ma mafuanga na se ma leiloa. Whata ota nei tolu, o lo mo moli mai ai ni mafuanga ese ua leilo ai tangata mai le atua. E le ona o le atua ua leilo ai, ai o le tangata lava ia malo na loto. O lana filifilinga sa o loto e alu ese ai ma ta ma mao, ma alu ese ai malo o le atua. A le mafuanga utu o le anga sala al tangata. O lo ia te ena le atua malo ni fina ngalo, a ua fia alu ese mai le atua. O le tangata se ma le atua sa ili mwhaola. O le fasili. Ai se alava e nauna wai le atua e sa ili mwhaola i le tangata leiloa. Ai se awa le atua i pea le tangata leiloa e leiloa i pea e whavavau. Lua ni manatu popo au mai e tali ai le fasili. Ai se awa le atua i pea le tangata wa leiloa e leiloa i pea e whavavau. Ai se alama e nauna waile atua e sa ili ma whaola e le tangata leiloa. Mua. O le tangata o le whatusa pa ia o le atua. O lona winga e tā ua tele le tangata i le atua. E pele pea le tangata i le atua. O na o loo iei le whatusa pa ia o le atua i tangata uma. Tangata uma e au fiai o e mau. E le mawhai e le atua ma lona nā tura o na la fwa i le tangata i le iloa i pea. A wai fete e nai ma lona winga pa ia wha le atua. O lana nā tura wha le langi. O le memoni, ti ngao na sola ese le tangata. Ti ngao na se ma ai tu i le tangata i le atua ma lona lofu tu noa. A e le mawhai. E le mawhai lava. O na le sa i lia i le atua le tangata wa le iloa. Ma o le atata tele leo le atua wa tātou maua i tuspa ia. I lana theumia inga ma le tangata ang sala. Lena ta ue mose le Deuteronome, tolu sfuma le lua fa upes fulu fai mai mose, o lana tala e winga i le tua, na ia maua o ia i le vao, o le mea e le aina, e ui yo ai manufe le lei, manufe ai, maua ngao, na ia sio ia te ia, ma o atu ia te ia, na leo ia te ia, e peo lona tamta mai mata. Le winga leo lea tua mo le tangata malo na lofa tau muli. A se ese le tangata fai mai na maua o ia e le atua i le vao.
O le no fuanga ele ai na e ui o ai manu fe ai. O le no fuanga e ngao. Fai mai na si o ia te ia. Ma o atu ia te ia. Na ia leo ia te ia. E pei o lona tamtama i mata. Le tua lofa le nao. Le tua e sa ili le tangata o le loa. Fape na pe lenga le tangata i le tua. Na te leo ma o. E longo ti ngā le tua pe a fia ma faina le tangata i le ansala. Sa no voi le li e wa ua sau le ata li o le tangata. Sa ili ma faaola i le na le loa. Wai longa le tā ua o le mā moena se i le tu o le iwa sfulma le iwa le vao ai sa ili le to etasi wa se. A toa ma upu le leo mā moena ua maua fai mai ai ua faafuata ma le oli oli. Ua poto no na ainga o ana wo mai tua oi. Ua fai atu ya te lato ia tatou oli mau a ua maua la mā moena le loa. La ngona o le fia ma le vivi i le atua ina ua maua le mā moena le loa e whape nā le tangata. E vivi i le langi pe a whaia salamol tangata. Whape nā le whawhine ana le tupe na le loa. Ua iei loa wale a toa le whaitau an tupe se fulu. E ui a ina nā o le tasi le tupe le ua le loa. E wau sulu a e sa ili ina ia maua. E le a toa no na fia pe a le a toa le whaitau a whai o an tupe. Se oli ina a te tele o le whawhine ina ua toi maua le tupe na le loa. Whai mai aia tātou oli ia mau a wau maua le tupe na le loa. E pe ia foi o ni ufi e tutupu la ngona o le tamai lona oli na ua toi foi mai le wii le ainga. O whaai loa lona matua fia tele ma whai ane o lo wata li il nei na oti ai ua toi ola mai na leilo foi a o lea ua maua. Whape nā voi le tele le oli le langi le tangata e toi tasi msalmo. I oe le au soe e pele oe le atua. E tā ua i tātou i le atua sa ili. O tai mi uma tātou te muli ai o tātou lavatu ina nau le anga ma mana ongo le ansala. O tai mi a tātou te se mai ai mai le atua. Pe taia sa ili pea le atua i lona nganga pa ia. Ma lona leo file mui lo loto ma lo foi loto. E ui ai na tātou te ena pea le nā sa ilinga. E ala i o tātou loto ma le au salamo. Le upamoni le soe e longo ti ngā le atua. E longo ti ngā lona fina ngalo pe a tātou tūmau pea i le o langa le loa i aso uma. E teimi tātou te langona ai whaatangata le loa o na upopua ngā ma whaafatia tā mai. E o mai lau tauso i fua ma so foi ola. O mai ma ngase o whaafita uli tonu a inga. O e o no fusala i lito ese o na o soli ngā tūla fono. Le ngata i lea ei teime tātou te leilo loa ai, wha le mawhau. Ona o le motu sia o mawhtanga mai e pele. Ona o le wala au pa ia le atua. Ai pe tai. Ai mai le saunoanga wha mawhana o tātou o li o Yesu e maua o tau e popua ngai le lalonangi. Ai o tau lota te tele ua o manu ma loi le lalonangi. O lua. O le atua e alofa tau muli le tangata le loa. Ai sia e le tuua i pea e le atua le tangata e le loa i pea. Mai mana tu e loa wa o le atua e alofa tau muli le tangata o le loa. Le sataruai sa o tau tala i le atua e sila. Ma mala malama, ma ia langona, le tau alanga o le polonga o na tangata. I le ngata i lea, a o le tua na ia fioifo e lawe ai i ona tangata. Ma whaasa o loto i lātou, ma ave ina atu i lātou i le ele, o le lau ele, o le nuu o le lātou tofi, o le nuu e tafe ai le soa susu ma le mele. A o le whai o tātou i loa ma moli mawina le isi winga pa ia o le atua e alofa tau muli i le tangata le i loa. Tātou si la fia uma le tala i le perfeta le atua o iona.
E oi ai lona leo si tai ma lona ola ngā pule i le atua. Ai sa tau muli ia le atua ma lona alofa. Whatonu e le atua ia iona. Ia iona e alu i Nineva. O Nineva e tu i le tu i sae le tu tau tau o le mea sa tu io. Ai oso i le va e alu i Tasesa. Tasesa e tu i le tu i sifu. E matua e se mamao ale mea na wha sino ia i le atua. Ma le tu lalolangi le o wha tu ia i le sona anga iona. Sa lilo i le manato iona. O lo sila fia uma i le atua. Lona mafau. Mana na me le o fai. Wa o ai nā whaina le waa. Ma o ina lafo ai iona le sami. Ma folo ina i le ia tele. Se ia o ina toe luai e se mai ona. I le lau ele matutu. Pa mai le tala. Ona o mai ai leo le fionga le li a iona. O lona foi wha lua mai lea. Iona tu lai. Alu ini neva le ai tele. Ta lai ai le tala inga o te whai atu ai a te oi. Nei loa e iona. O le atua e tau mulimuli. O le alofa o le atua e tau mulimuli. E le ngata ina tau mulimuli a te ia. E tau mulimuli foilo na alofa i tangata ni neva. E na ia sala mō tangata ni neva. Ma whaaola ina ai i lato. E ao lava o na o le whiau i ni neva. Se i whaalongo tangata ni neva. O e o leilo loa. E na ia whaile lato filifilinga sa o loto. Ile salamo ma le salamo. O le tala no tātou maua i whaamaunga. Salamo ni neva. Ma ua le o ai le mālaia na o tuu i a te lato. Nei loa i fo i iona. Le winga tuava noa o le atua. I lona alofa mo le tangata o le loa. Ina ua toe fo i whaalua atu le afionga le atua i a te ia. La al fai salamo. Ina wa ia tali tonu i le alofa tau muli o le atua mo le tangata. Le ana ia pese ai mawhaiane. O te alu i fea ai lo nganga. O te sola i fea ai o luma. A fai o te alu wae le langi o iai lava oe. A fai foi o te fofola sa o moenga i se oli. Fauta o iai lava oe. A fai e faia mo au apa au o le tai ao. Ma o nofo le turu inga o le sami. E tai mai lava i lea mea. E lo a ao. E ta ofi mai fo i a te au. Lo a ao tau matau. Le winga le nama le alofa tau muli o le atu. E a lai ona i le atu fa wina le tangata ina ia le loa i pēa e whaamaba. Al folfolanga tu sao mai le lito e tu o Yesu whaauta o te iate o tō Yesu o malawa. E o i le ngata anga o le lalolang. Leo pe le ma le mamalu. O leo whaafonga le nei fui tai au. O lo tumu le lalolangi tangata leilo loa whaale anganga. E o ia foi o tātou o tangata kerisiano. E tele a foi na tātou leilo loa. Tātou te leilo loa i tonu o tātou lava ainga. Tātou te leilo loa i tonu o tātou maftanga whale kālesia. Maisi tu ai ngā maftanga o tātou whaia. O mafua o na tātou leilo loa, o na o tātou o ese mai ma awala o le atua. E na o tātou sopo tua o yatu le vau filifili o le lalolangi pong sā. E peitai. E tau muli mai pēa, le alofa tū no le ali i ate o e mau mai tātou. E ui ai na tātou leilo loa ona o tātou ang sala i o tātou o langa. E mauti no lama o lo sa ili mai pēa le atua i lo na alofa whaamalolo. O lo na alofa whaamangalo, ma lo na alofa la vea i mo o e ma. Le Samoa mual nei o masina o Novema e luafe lua skun maltasi. O le sa tātou te whaamanatu i nai le maliu ti ngā o le alo le atua o Yesu Kerisa. Wa fio mai e sa ili ma whaola i le lalolangi wa le iloa i le angsala. O le atua na ia tu uolo na mamalu ai a fio ifo i si awala maunalo. Sa ia mili tino ma tangata angsala. Tangata le tau loa o tangata mai ese ma ia whaamalo loa ina i lato.
Le Yesu na ia tutuli fafote moni. Na ia whatutuina tangata na ie woti. O whavenga e tele. Na moli maui na ile mana o le atua. Le sili ese o le atua. Malona alofa tu noa. Ile tangata ua le iloa. O lo tatou moli maui na pea ia whavenga i neon po. Na ia o atu le finangalo moni o le atua ili tangata ile ngata ia na saunoanga mamana. A olo na lava soi fua pa ia. Sa whaatino ai ana a o onga uma maana saunoanga. E ala ilo na ola ina o le finangalo o le atua ia so oma. E pangale. Tari tuali maina ili tangata le atua ma lana sailinga. E o te ena ile atua. Te ena il tangata le atua. O le whaapongaile o le se ma le loa o le tangata. O la le whai evangelia o ia ane sai le lalolangi o ia. Na ia whai a fōi le lalolangi. A e le i loa lava ia le lalolangi. Ua ma liu mai fōi o ia i lona lava nu. A e le talia o ia e ona lava tangata. Pe tai ua toe whaatuina mai ke riso mai le tuunga mau ma le oti. Ma le anga sala al tangata. Ma ua manu ma loa ia i le atua e whaamavau. O lo sa ili mai pea o ia te tātou ia so uma. O le tangata le iloa. Ma le atua sa ili. A ua sau le atali o le tangata. Sa ili ma whaola. I lena le iloa. Te o tātou te talo. Lo mātou atua pa iai. Tele taimi o le olanga mātou te leilo lo ai. Ona o le pongi sā o le lalolangi o le anga sala o lo sava vali ai lau whanau I nisi o taimi. Ai mātou te whawhetai ala ua fio. Ona o lo sā ili mai pea ia te mātou. O lo nā tura o le alofa. Wa le mawhai ai ona e tu una I mātou e leilo lo pea. Wa e au mailo wa nganga pa ia e. Taito lua ina lo mātou leilo loa. Ina ia whai ngō fia o na maua I mātou ina ua mātou ave e se ina o mātou tu ina nau. Ai mātou te o atu ia te oe sa ili atu la ua fia o lo mātou mutai. Wha mā ngalo lo mātou leilo loa ia so uma. Koi mātou o ni tangata ua fia e o ese. Mātou o ni tangata ua fia ua whai ma vaisu. Le fia e o ese mai malau fio. A wafo Yesua ma lie ma mata lasi le lalolang. Whai ngō fia I le tangata o nā alu ese mai ma oe lo mātou mutai. Mātou te tali tonu I loa lofa wha mangalo. Mātou te tali tonu I loa lofa tuuawa noa. E te toe sa ili mai ai. Ina ia moli mai il tangata se awa noa. E mawhai ai o na toe sa ili atu ia te oe malopa ia maloma manu. Whamangalo ang sala I mātou lau whanau. O nisi foi o whawhita uli o loo whea ngai ma le lanolang. Ua mafua ona o anga sala al tangata. Ua mafua ona ua ia le tausi le lei lau fuafanga. Ua mafua ona ua so ona whai le ola. Ua mafua ona ua le puti. E mea lofa ua uma ona e tu ina mai. E ao ina o mātou tausia. Le fuafanga ua e wha mea lofa I le tangata. A ua wha pēnā lama. Ona le manu. Ma whai mea le lei I ai le tangata. E alofa ma ia e wha mangalo. Wha mangalo I mātou, tonu o mātou a inga I mafutanga ma whanau. Wha mangalo I mātou I so se mafutanga ua mātou whaia I so se mea e o lava I a mātou e kālesia. A wā ua mātou leilo loa I pēa I tonu o nei mafutanga.
Awa wa mātou lei loa ona mātou sava vali e tusa mawala e whaia le mea moni. Whaia le mea tonu e pei ona sila fia ma sila i ai lawa fio. E tusa malau sila fanga pa ia malau lava fina ngalo mo i mātou. Mātou te talo e te whaama ngalo le tapua inga lau whanau i le nei tai au. Se tapua inga i la mapona. Ai mātou te whamoe moe i le toto pa ia o lawa fio Yesu Keriso. Sausa wina ai i mātou teito tasi. Ina ia mana le nei tapua inga. Mawai se vi inga o ero mātou matai. Mātou te talo se ie whamanuia. Ia mātou e kale sia uma. Mai se le nei vai tau mo na ati na ina. A wawa le mawhai o ne toe mawani fisota inga. Ai mātou te whamoe moe i lawa fio lo mātou matai. O lo whapena lava o ne e awai mai. E manui ai mea uma mātou te whai. Mātou te talo te whamanuia i e kale sia te tasi. Whamanuia i a inga te tasi le mawhutanga mātua ma whanau. Ia vea lava le nei vai tau. E a vea mala. Sanga whamalo sia e pea le so tanga o mātua ma whanau. A o la mātou o iai. I whawhainga tā o le ola ua saiseitia. A mea umale atua e uina whale tonu. A o lo moli mai ai ni au tā ua mo i mātou. O leo ngālea ma le tā ua o whawhi tā uli o le lalolangi. O lo whapena o na o mātou whengai. Whamanuia i nai o mātou ta māmati nā mātutua. O e fo i o lo lātou maua i lātou tino i ngase. Ma whawhainga tā o le soifua whaloloa. Se i e lango maluina o lātou whatafa ngase. Ma tino au ngā vale pe o na iai le nei vai tau. O na o le soifua o matua. Whamanuia i nai a mātou whanau. Whamanuia lo mātou matai. I le mātou whai tau ma su i lawa fionga pa ia. Ina ia whape nā lava o na o mātou malama. A vea mala e sui ai o mātou o langa. E sui mai le leanga i le lei. Mātou foli tua i o mātou tuina nau. A ia tuina atu toa o mātou wola. Mātou te au na ina ai lawa fio lo mātou matai. Anga le lei lawa fio i le nei foi vai aso. Whianga iai foi o lau whanau mo whai ngā malolonga. Whape foi le nei aso sapati. Ia u whape nao no mātou o atu e momoli ai i ate oe. Le vi inga ma le whawhitai. Pui malu lawa fio i o mātou tangata. O mātou a inga ma mātua ma whanau. E le wha mai e peo na e sila fia. O lo pe pesi pea i le nei vai tau. E mātou te wha moe lo mana. Te lave ia i mātou. Mātou na nofo whatalitali. Ia i se taimi lava le atua e te pule ai lau pule wha soifua. Te pule ai lau pule tu tasi. In te ave e seina ai le nei wha mai ma le lalonangi. Ai au mai le saolo tonga i au tangata. E mātou te mafuta ma tāpua i whatasi ai. I te tonu o mātou whalesa ma whale tāpua ai. Le tuai whamanuia i le whafonga lau whanau i le nei tai au. O nisi nao a mātou tālolo mātou tai. Mātou te tui nātua i lau fio whatasi ma nisi o te talo i o mātou lotu. Whaia i ai lau lava fina ngalo. Ai aua lava ma o mātou lotu. Ia te oile atua le tamale vi inga o le whanetanga, o le pule au ma le mana umalama. Nei ma se ia o le whaavavau lava. Amene. O le vi inga o le tatalo o le li.
O la tātou whahe ule Sauniga I le vi inga o Saunia mai e le kalesia whapoputonga Yesu I Samoa. Mai mangele.
Ia, le pa ia o tātou au whaafonga ni tai au, tātou Sauniga Lotu na, te le tonu sa e maua se tai au manuia, ma se tai au file mu, ia mai se o le tui na atu o tātou loto I lumo le atua, e mamoli ai le tātou whaafitai, mātou te alolofa ma o wholofa atu, le nganga whaaloalo, ia I le tātou kālesia, ia whapea foi lau whaafonga le ni tai au, ia o tō maua se asu sa file mu, I le whaatasi mai o le tātou matai, o le a tātou whai, ia whamanuia o Iova, mai ana tausi a te oe. Whamarmalama ina Iova o na whonga I lunga ia te oe, malo whātu ia te oe. Whaasanga mai Iova o na whonga ia te oe, ma tuina atu ia te oe le manuia, tātou te talo. Lo mātou atua silisili e se, ia I o mātou lunga o malawa ma lunga o lau whanau I le lalolangi nei. Le alofa tu noa o lau awhia o lo mātou mtai. O le alofa muti muti vale o lo mātou wali whaolo Jesu Keriso. Whaatasi ai ma le mafutanga whaiwhai pēa ma oe a nganga pa ia. A fua mai nei o na pō. Se ia o atu lava I le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. Soi fua ma ia manuia le nei aso.